Jaram hino ɗo tarika fiima antu heɗito moƴƴa. Fi Iliya e Akabu ko Allah goto woodi. Hari ndiyam ɗan no saaƴude fota hino foti e nder balɗe seeɗaaje tutateeriji ɗin e gese ɗen fuɗɗike fuɗɗitude ka hokkere. Ko hombo addata ndiyam e saayi hawruɗon? Ko hombo ayni kala ko wuuri e nder leydi Israila ndi? Hino woodi saa'iji ka tawata fayda yimɓe ɓen fof yejjiti wondema ko Allah goto woodi e ko kanko woni ko yeɗata ndiyam e naange. Yimɓe ɓen moƴƴinani hoore maɓɓe allaji lesiraaɗi leɗɗe e kaaƴe. Goɗɗo e ɓen allaaɓe ko mbaalu woni ko nodditirte. Hiɓe sikka wondema hiɓe hendade nenɗe e dimbe e gureeli e juuɗe ndun sanamuru mayndu. On fawtiiɗo ngal dewal aalingal ko o lanɗo wi'eteeɗo Akabu. Ɗum fof fuɗɗaade wo ko jombi o debbo kana jikkuujo. Isabelu koye leydi ka Allah tigi tigiijo on annda ɗo woni ko jibina. O addori diina makko kan ɗum ko rewgol ndu sanamuru wi'eteendu mbaalu wonande e leydi Israila ndin. O lanɗo wi'eteeɗo Akabu o newnani kanko kadi rewgol ndu sanamuru wi'eteendu mbaalu. Jama on fof iwtiri ɓaawo makko e nder ndu muraadu. Hina non ɓe fof Iliya kanko jaɓaali ɗum. Himo tawda e ɓen sella findeɓe maɓɓe telemma Allah ɓe laataaki aalaade. Nyande goo o tori, ya an Allah mi torike ma hita saaƴi ndiyam e nder duuɓi 3 fiino jama on fof andira wonde ko an woni Allah goto on yeɗowo ndiyam e nguure. Hari Iliya no felliti kanko Allah o hollay yimɓe ɓe wondema ko kanko woni Allah bajjo on. Ɗum e yawude Iliya ɓadi suudu lanɗo on. Tawandema o saatinaaka himo yaaka boli haa o hewta ka jullere laamu nde woni ɗon ka Akabu lanɗo on jooɗii ɗon. O ndaari yeeso lanɗo on ɓaawo kulol o wi'imo, ko an yo lanɗo Akabu joomiraaɗo jom gurdam ɗam on mo mi woni kurkanaade e nder ɗi duuɓi 3 ɗo caawa waɗata ndiyam saaƴata telemma ɗum on anday wonde ko Allah goto jom gurdam on woni ko wooda. Adaldayo Akabu waawi yewtugol konngol gotol tawi Iliya mutiino e hille non hiɗa waawi nanude ko feƴƴi kon ɓawto ɗum si a heɗoyke taarika aroyowo on. Ko Husaynatu wonno e yewtudema mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.